PUCL की ट्रिब्यूनल रिपोर्ट को कोमिना लौखिद्रे ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट नाते जजमेंट सुनाती कुकी की यूनियन टेरिटरी ज़ालेंगम सौगत पर रिपोर्ट ने हंदकता पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL न फोंग की इंडिपेंडेंस पीपल्स ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट अदु ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट नाते जजमेंट सुनाती कुकी की यूनियन टेरिटरी अमा सेमना मखोइबु सौगत पामा सम पुनिंग थौगत पर रिपोर्ट ने हाइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमिना लाथोखिबगा लोइना रिपोर्ट अदु सनाबा यारो हैना फोंदोखरि कोकोमी की कोऑर्डिनेटर खुराइजम अथौबना पाउमिसिंगदा हाइखि इंडिपेंडेंस ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट अदु मपुंगदा येंगबदा इरांग लुसिननाबा तंगदु लैताबा हंजननाबा मणिपुर इंग तपना लेमिननाबगी मतेंग पांगसिन मानति अमसुंग काउथोकनरुरबा तानथोखरबा हाना सुनबगी थौदोकसिंग अदु खंगना नक्सिना हंदुना मिसी मिनागी ट्रोमा अदु अमुहना थोलंगनाबा ओइना तवि कुकी सिन नार्को टेररिस्ट कंबुना डिमांड तौरिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी गुंबा थवोंग हेना सुमहनबे ओइना रिपोर्ट अदुन ओली असेंग मयाम अमा नथैरगा मैतै मियामबु लान उहननबा मसुम एंटी नेशनल ओइना मालेमगी मियामद उहनब थवोंगनि मैतैना कुकी सिंगु साथीना ओटपीबा मसुम नेहतपीबु ओइना रिपोर्ट अदु ओली अदुगो कुकी सिंगुना कनखलगा थमी हाइबसि मेक सेंगना मायेप यांगना सेंगना उब फंगी मांगना मखातना हाकि रिपोर्ट अदु मणिपुर इंग तप्पा पुरकनबा नथि अखोय मसल पुनसिनदुना इंग सिकना नुंगसी चानन लैनबगी वखलोनसु मामी अमता तादि मसिदि कुकी की प्रोपेगेंडा की डॉक्यूमेंट सिरोल अमकंगनि तोखाई तनिंगबा कंबुना प्रोजेक्ट तोबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ज़ालेंगम की एजेंडा अदुबु पुनिंग थोगत परिपोने लमाई शत्रु कमौद्राग मरी पानब रिपोर्ट अदु आरानब सेमजिन सजिनब मैम अमा यावे हैबदु ताकलदुन माकनाखि ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट ने दिहाइरगा इरांग असि इम्फाल दगी हौबने हाइन पल्ली मैतैसिना कुकी सिंगबु इम्फाल दगी तानथोकपा हौरकपनि हाइबसिति जामर साम लाली इरांग थोखिबा अदु नुंगथिल पोवोपतनि मदुजुसु चामपुरदगी हौरखिबनि रैली अमा सतलबा मतुंगदा फगाक्साव इखाइरोमदा फुजिलगलगा युमै ngakसम ngang थाखिबदो सोशल मीडिया हौजुसु अदुम उरगा लैरिबनि मांगना हाइकि इम्फाल ददि लेबा सिगी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर लाखपदिगी याम इंग सिगना अदुम लै लो एंड ऑर्डर द अकाइब करिसु लेखिथि जुसामपुर थोखिबा थौदोक सिंग अदुना मरम ओइरगा नुमिदांग ओइरमदा इरांग खर लाखबा हौवी हाइबदि हे रिपोर्ट अदु यावरिबा वाफम अमसु यानिंगबा फोंदोकलदुना खुराइजम अथौबनाखि मणिपुर हाई कोर्ट ना अमना SDP नना बाहाइरकपदिगी इरांग अदु थोलखिबनि हाइना अदुमक पल्लिबदसु अरानमनि हाई कोर्ट असिगी जस्टिस सिदत मोदुल इम्फाल दगी हनख्रब तुंगदा क्यार खन वाफम अदु सेक्दोख्रबनि मदुदि हाई कोर्ट ना गवर्नमेंट SDPU हाइबगी ऑर्डर अमदा ताबा ngamba nati amasum adu haikibasु laikiti matam sang India government da थाफम थोकपा एथनोग्राफी की रिपोर्ट अदु स्टेट ना थाखो हाइब खक्तनि मदुदा SD फंगवी की लंबी नति अदुबु रिपोर्ट अदुदि मदुदगी इरांग हौखिबनि हाइना पनसिलि अदुमा असेंबा अरानबु वाफम अमन हेनसु पाउस न मखाताना फोंदोरखलि पेज नंबर 22 द यावरिबु वाफम अदु सिंगनरदुना अथौबनाखि de facto ethnic partition am leiri kuki ga maitai gi tokhai tokhai leinari haina utnana bohone machine malem gi miyam na kuki haiba maga maitai haiba maga khaidok laga aikhoi si tongan haujiti leinaraba amasum setok naraba kangbu amane amasum lam yenarabani haibaromda pohali masima kuki narco terrorism propaganda makhal amane amasum propaganda adubu makhoi na report asina insilakoni popi thabagi matangna report atu da haidibu wapum adu kuki singbu kankhatpo oina tawi makhoi na yamna samba wahi malhalaga maitai su kuki su naga su popi di adum thai haiduna pulap oina manhana na bohone ta siengbani manipura popi tharibis kuki singna namna taba lamgi saruk singi manungda sada मौद्रागा मंगारोम ने मांगना मखाता ना हाइकी रिपोर्ट अदु लमाई चामरोम दि आरामबाई थेंगोल अमसु मैतै लिपुनसी पंदब यादब दौना तवी मखोइना नोंमै पाइरा कुकी सिंगदा मियात मिपुन चथाबा ओइना उहनना बोहने आरामबाई थेंगोल अमसु मैतै लिपुन मैतै गी लम ngakलागा लै एदुका कुकी गी लम सिना KSO गुम्बा खरना ngai हाइरागा ITLF नत्रगना कोतु नत्रगना कुकी गी M16 पाइबि AK राइफल्स पाइबि थियोरी सिंग अदुदि लोसिलि मरम अदुना सोशल एक्टिविस्ट उकिल सुप्रीम कोर्ट की रिटेट जज अमसु मसक नाइबा मियुइ क्यागी मिंग सिजनरगा कुकी सिंग गी डिमांड मरम साइ हाइब उननबा रिपोर्ट अमनि हाइना सु मरालसकी मणिपुर नौना मियोई तरागा मरी दिंगी नाब थेंगनरे हौखिबा पुंग कुनगा मरी द इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट खक्तना मियोई तरामाथोई दिंगी पॉजिटिव ओइरे
Manipur dengue gi pik matam oirakpa gi iroinana naba gi sangsu jiri jiri wangkhalakli hauki bapung kunga mari de state asida dengue gi case taraga mari thenaki masigi manungda taramathori Imphal West district gi oiki Directorate of Health Services gi phangbu report ki matungina hauki bapung kunga mari gi manungda kangda gi sandokpa dengue gi laisat asi punna miyoi taraga mari positive oibesigi manungda amana Imphal East district gi amana Bishnapur district gi ne duga atopa amana Kamjong district gi nairi Kanglop Masel Thajanadri bana Manipura ing tapa purak pada matam sangkigani sangma Manipura Kanglop ki hana sunabagi thaudok thokpagi sang hantharaklabasu Kanglop Masel gi marakta Thajanadri ba maramna isterasida ing tapa phibam hanjil hanana ba honabada matam sangkigani haina National People's Party gi president oriba Meghalaya gi Chief Minister Karnataka sangmana phongdokri News 9 piba interview amada magna haki Manipur hauzik thukli wathok asi khwaidi ki lebak thibani haina lokhom thoi state asida Kanglop Masel umkhatna tuna lakli basi matam kya gi mamangdagi ni haiba punamakna khangnara bo apni Kanglop ki hana sunaba amasu umkhatna bagi thakdok matam sana laksin khidabagi matangda hangbo wahang amagi pakhumda magna kanagum amata bo hakthengna maral shiba wapam phongdokidi adomainamak matam sana mathau taba siksin thorang singda kholam labadi phiba masi yauna khudong thiningai oiba thakdok sing thulam loida haina pankhena su paus tam khatari haujamaki oina hanu sunapagi thaudok thokpagi sang hantaraklabasu Manipur ing tapa phiba mapung phana hanjilagle haina lobi yadri Prime Minister Manipur lakani hainari bisi thajaba wali Megasandra September thara Prime Minister Narendra Modi Manipur lakpa yai haina ngangnari bisi thajaba wali haina Manipur Pradesh Congress Committee gi President Kaisa Megasandra na phongdokri Indian National Congress ki grassroots volunteers organization am oriba Seva Dal Linkhalamba Dr. N.S. Hardika laikidaba sai yankai surakpagi ningsing thoramda magna wafam asi phongdokibani MPCC amadi Manipur Pradesh Mahila Seva Dal na sinduna ngasi Congress bo na pangthokpa thoram madur Manipur Mahila Seva Dal gi President Rigyangam Zaimala amadi MPCC gi thauku kya saryaki Sajiwa relief camp da laiba IDP ama handak suicide tawduna shikibagi matangna Kaisa Megasandra na hai Manipur ing tappa phibam hanjilakli haina Union Home Minister Amit Shah na phongdokli besi aranbo phumni haujik sumiyoi kya marum irang sigi saitheng phangli toan relief camp na sangju pham lawduna laiba miyoi sing mayumda hanjinba ngamdri December tha phawgi manungda IDP sing masama sagi yumda hanjinhana bhona gani habigi thausil khumang sokshin bodi Myanmar amasung Bangladesh tagi Manipur sangsilakli basing India lengan hami top oina lawdana thamlaga vote bank ki rajniti gi damak khudongchaba yenglaga thamlibra MMTU India lengana Manipur mitop kya leptana logi wangna sangsilakli khanglabasu mitop singa sikhandoktuna masagi maramdamda halan kinabagi thapakta karigum amatanga sipawu lokhatpa utri haina Meitai Tribe Union MMTU gi organization secretary takhilamam parija singana kuyek pi tuna press thokpa sirol aman hairi sirol sina hai India lengana Myanmar amasung Bangladesh tagi sangsilakli bamiyoi singa si Manipur de mitop amu oina lawdana thamlaga vote bank ki rajniti rom khudongchaba yenglaga thamlibra natragana India na sathaba aronba geopolitics amagi damak sijanabagi khunda laitana ba thambra haibisi saun hangningai oire haina su MMTU na phongdorakli hairi Serol sina India ki Prime Minister Narendra Modi na hana ki Chief Minister N Biren ba hausi oriba North-East State Manipur Assam Nagaland masum Tripura da mitop sangsilakpa masum drug thengnabagi matangda pioneer ama oina thabak tokki haibisi asumbo oigani Manipur mitop sangsilakpagi matangda Assam Rifles ki DG na sutialaba matam kharagi manungda Myanmar ki sangsilakpa illegal immigrant lising ni fugani thuram biometric lawkre haina phongdokpa lekre Tamil Nadu ki Governor RN Ravi na North-East State na mitop sangsilakli ba asi India atoppa leba ama partition tawduna semnaba sangsilakpa ni haina su phongdokre haidi loisilakpo ina topa pomna Kuki Jau Council na PUCL bo apian phongdorakli PUCL gi tribunal report na Manipur conflict asumbu wapum kya puthokli haina Kuki Jau Council na phongdorak bagaloina na asumbu wapum kya puthorak gi dama PUCL bu thagat pa mari apian phongdorakli kumja English ngani ga kungo humdoi gi me ohum gi Manipur da seng na khangan bibigi dama PUCL bu thagat pa phongdokladuna conflict asigi asumbu wapum kya na thaiduna amadi namsinduna thambiramba do PUCL gi tribunal asina ngasi lebak miyamna conflict asigi ground reality adu puthokduna ole lebak asigi mipum khudimangna tribunal asigi report yamna munna amadi mayek singna pibirabadi mite amasung Kuki ani ki marakta matam kya gi mamang gi lainaragli ba khaibung tanabagi maram asi mayek singna khamngamlagani
ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯅꯕꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤꯖꯧꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯇꯦꯟꯇꯪ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ